Hello and welcome to Mzansi's finest videos. This is Davis. Hope you'll enjoy this one, guys. It's raining in the side of Mzansi. Akuphelile mvula. Baby King. Kurasa kanjani mwana bathu? Oh, unokuya hayi. Baby, sorry. Asamestara. Ubambile. Baby, why are you so? Shibona limtsaka, limtela ka itlwaela. Ke Ke rekile mabani. Sora sa. Tlobo ka. Baby King. No ibe. Dikwa. Hey. Kelet. Shepa. How guys? Is it true what's in an unemployed? Yeah. Yo. Manje umangazwa yini wena? Our government. Manje nizoyenzani? Hayibo, sincede. Sike umsebenzi. Mina. Yo. Oh. Okay. Angifaki la ngangeni kodwa. No, you guys must make a plan. How about You you? must make a plan and fast. The standard of living. Yeah. Askisini ne. Babu government. Let's get started. Why don't you tell me about yourself? Absolutely, I'll be happy to share a bit about myself. My name is your name. I had a degree in your back. Imalini ukusuka eJoburg from Durban. I'm going with interview from Monday yangumsomlo. Hawu, kanti nawe phuza utshwala? Ukusuka eJoburg from Durban. Imark. Ukhona yini wena kanti omaziyo obuhlafunayo? Hey, akunzima ukuba ihusband. Nayi gizi yavuza la. Phakathi esilingini. Ngidibene kanti ukuthi ngizoyenzani la angazi nami. Mara ufune kubonakala ukuthi ngiyasebenza. Angazothi useless. Zofonela insurance kusasa. Istress ukuba naso ngiyaba naso kodwa angeke ungithole ngibulisa imanti like abo hello December for in. Hello my birthday man. Ene banna le tlo lokwada re le khopela khadi ya extra savings wa Shoprite. Haina chelete mos. How? Take it back. Wala pa driver. Mina ngikhumbula une license wena. Drive license mos, drive umuntu. Ngikhumbula driver wena. Ungawari. Ene lo motama ina insurance. Ayine insurance. Angithembi kodwa. Angeke. Ngiyadlala. Abangihlola. So. Hayi bheka. Stayela man. Hawu. Stayela, ngistata ngezandla ngicima ngenyawo man. Sazo style mina. Bashima. Awulazi la lihle i2K madoda la lihle i2K eyageze iPhone. I'm not laughing. Baro utsere chelta society 70,000. Ene ke ba boditse nna January ra ke batla tsara chelta society. Ba re ke 70,000. Ha o kopane mosmo. La mfrekanya man. Le mfrekanya di vite man. Chelta e tlhaka 70,000 bia. Dear future wife. Mogatjaka. Just a heads up, I snow a little, dance badly, and I might steal your fries. But I promise to make you laugh, be your biggest fan, and love you like no one else can. Wherever you are, please do hurry up. I'm trying to save my best jokes for you. I love you. Sweet my brother. I really do. Guys, ngiyayazi le pain yokuthi uvukusha umuntu wakho ngeparagraph ye message emnandi ugcine ngokuthi I love you sithandwa sami egcineni. Yena mana reply ngokuthi me too. Akanyiwe emjolweni bafethu. Hayi emjolweni kusempini bafethu angifuna ungasho. Yabo. Mangabe unenhliziyo encane urawuqinanga. Mangajwayela ngokubhala. Singakungcwaba nje ngomjolo. Hayi. Sheba, umjolo e ka re Bluetooth. Ha o le haufinyana wa connect. Ha o le hole wa disconnect o connecta device e haufinyana. Jo! Yeah! Yes! Of course it's true. It's true. No, skate. Debe serious. Ba etswaletse iphintompi. Ba etswaletse.
Yo hayi mara basadi ba batho ba tla Eleza ngo iphintombi guys. Le basadi go ntu di bona se di tlatla hayi. Banna ba tlo bola ke letso gono. Kwa yena lo besimjabulela last week ukuthi usekhona. Gone. Ke mojolo. Asekho. Mina ngisho athiwa ngiyamthola omunye umuntu manje. Kosha ukisimuso sengasekho kwa yena. And I lori wa university next year. Simulano uyana go bala, klaar. Ka December. A go sana na bala. Ka December. I know you just got paid. They sent me to tell you this. I know that money just hit the account. You don't have to spend it. I know what you saw on your phone. I know what you saw at the store. You don't need it. You don't. They sent me here. They sent me. They said don't do it. Stop it. You said you had some goals you was trying to hit. Don't do it. Hayi yabona lo muntu othole le tender lemvula. Hayi uya deliver shem. And sekazi uyanyanyisa kushuthi manje ufuna ukushowa off ukuthi yazini uzo deliver. Oversupply. Saze safa imvula. Enedia kuwa the educated girlfriends. Kale resetse lebo I knew you told me. Kulo December kukhona uzosuka la aye emakhaya emubi kodwa emakhaya bazombona esethe ukuba ngconywana thina siyamazi unjani. Kulo December kukhona obhambayo onemali oyibona ephakeme kodwa January uzobe singqonqozela ezonana. Kulo December kukhona ozothenga utshwala kodwa ngoJanuary uzobe thuluza ibhokisi lemayonnaise. Kulo December ukhona engimaziyo ozoba nengane emhlophe ngoJanuary kodwa isibongo sakho nasisho ukuthi Hendrik sikhuluma indaba yomZulu. Kulo December liyadilika igoli khona ozohamba eyobolekana namakhavela noplane bezinye izingane ohlala emjondolo. Kulo December so idla impela inyama kodwa ngoJanuary siwabekile amafutha evoros. Ngathi ukhuluma ngani? Yabona kusuyahleba manje kanti yini mfethu? Kodwa hayi kuyaphi kwaku 24 23 kuphela kimi. Kuyaphi konke lokho kuyaphi konke lokho. Uzoliphinda nakulo nyaka keep in fit. Ka December kana. Iphintombi gone. Divorce gone. No re ma standard procedure di clever. Pretoria we sendele 250 500 motho a tenga di medi phone sna ikre oratle. Window damask. Relationship. Is that your statement to the commission? Ooh, Dr. Can you repeat the Mashaz. statement? You can't, we can't because you are looking at your phone and you are reading something on your phone. So naturally you will miss many of the things that I say. So we're going to have to make a decision how we run this. You are either with the commission and you are testifying before the commission, or you'd like some time to attend to your phone. I'm which is trying going to get be. information from my phone. No, if you need time to get information, kindly address yourself to the commission and request the time, and the time shall be given She to you. doesn't know that. But when a question is posed to you and you distract yourself by attending to your phone, I'm sure you'll accept that it won't particularly work. Yeah, Thank it's incorrect, and I apologize. What is incorrect? For me to be attending to my phone Okay. while the No, session is on. Apology accepted. Samajita nje mfethu uyakwazi ukubona ijita uthi yambona lo mjita lo. Ubambe isiqobo sengayo. Hey wangibamba. Wangibamba. Mr. Nice Guy. Tolza umazwe uyaqala ukumbona. Nahleze ngibuza ukuthi abantu bangibona kanjani ukuthi ngibambe isiqobo. Ubona istandard nje mfethu indlela ayiyona uyabona. Ubona indlela ayiyona, indlela mfethu aqonde ngayo, indlela clean ngayo. Nangalena kwendlela engiyiyona, nangendlela engiqonda ngayo bafo. Nangendlela engiclean ngayo. Mina isiqubu ngesibamba ngcolile. Ngivune isiqubu. Mara kuthi isiqubu. Uyambona nje mfethu ukuthi lo mjita lo unentombi enhle lo mjita lo. Unesiqubu sentombazane unethekene. Okay, Imagine khala wena umjita. Khaliswa yimina. Majina abantu besifazane uthi bona basuke benjani. Akudingi ukuthi ezechaza uyambona. Samajita siyabonana ukuthi lo mjita ke mfethu. Abona ke lo hayi ungaphezulu kwami uyangihlewe ngigqilaza ngoface. Mina amajita amaningi kaza ngitshele. Aza ngitshele nje ukuthi hayi no bafo umuhle. Ngigqilaza ngayo yonke into. Ngicela ukuthi at least ungavile emantombazaneni lawo esiwafunayo. Ngoba sizoluza. Uzothatha Uyambona nje uyangigqilaza. Ungaphezulu kwami ke ngokwezinto ngigqilaza ngoface, engigqilaza ngokuyithanda, engigqilaza ngendwangu. Kodwa manje asifuni ukutshelana ukuthi angeke ngincome enye indoda. Ba confess lo bami. Nyaka ngitshela amajita wangifihleli. Olof.
Yabona bulova abagqilaza mina ngiyabagqilaza. So asifani. Mr. Henson. We amachita. Ayeza nje kumina asho ukuthi hayi bafu uhamba kahle hayi nomfethu umuhle. Ngiyafisa ukuthi ngabe ngaba intombazane. Ngoba kumanje muhle lo gents bethiwa ngabe. Ayasho manje I confess ngini. Akero ngibone kikinga khukhu mo fridge nchebe. Bona keke. Kikinga khukhu mo fridge. Khukhu yaka. Khukhu yaka. Litlogele khukhu yaka. Ke khukhu yaka. Lona le tsamaile o reka di Kingsley on in akitse. Bona o di leta yana. Khukhu yaka. A week later. It's still there. Custard and milk. That custard and milk is still there as well. And he picks the Coke. Not that custard. Ke khukhu yaka e o bulega. Yo! Ali sabi yo saba. What I replace? Ali sabi yo saba. Ke bona e dilo so o sa eno so ne ke re ke. Silo ka khukhu e o ke ya ka batho mo le se bela ntella. Le tlabele ka ke mala ke ntho tsa batho. E tswa mo ntho tsa batho. Ke mbezi. Yazi bengise MTN taxi rank ngomngani wami uCelemba ithatha iload yakhe yokugcina. Bese kushoda abantu abayi2 ovile kwafika enye indoda esilenda ewonde igqoke ijazi elimnyama balibiza ngoba uhodoba ifake nama hand glove ethola nesigqoko. Ke ngabona ngomngani wami ethene ibheka le ndoda imeduze nomnyango enikini ikhanda. Wow mthini ngimona lo na wasenza iqaba usenza umfokatheka umfokatheka uthi hayi mngani wami angimazi mina umfokatheka. Hawu mthini uphela kuphi umazi Undertaker yoyibo ngicelemba ungazobiza uUndertaker ngathi uphuma eKZN enkandla umfokatheka ayingeke ndoda. Hey yakhohlwa nawe uke wadlula esinye isigora sibingelela le ndoda egqoka ijazi sathi hawu goqoza amanye amadoda wavile wavuma ngekhanda wondile umfokatheka bona uCelemba ehlanya embheka kabi wafika umfazi wale ndoda ejazi ebizwa ngoba ugoqoza wathi hawe baba bengisacela ungiphathisa phela ubuya ezitolo lo mama ike ya complaina le ndoda le bayibiza ngoba ugoqoza complaina ngevoice kaMaskandi. Hawu we mama usungaze uthenga u12.5 uyokukwa ubani. Hawu uthenga ijiwempuphu. Hawu bathi 12.5 mama abaleka kukontlaki mina ngibaleka amasemende usuthenga amasemende wokudla awungeke njengesa lezinto ubuye no5 kg akangayikuke mina. Hayi uvile kwahlanya indoda uCelemba. Hayi wena guqoza amanye amadoda unika ubani egama ungaguqoza bani uphela unje. Hayi wena ukhona njalo ufakela naze ngikusacaze ngempama. Hey ike yajuluka semtime indoda ugoqoza ngayibona ukumthwala isindwa ngithi hawu le ndoda yabukeka njengomuntu odangerous mara isindwa impuphu. Yo ave ka fitla batho yo ke nengile wena tla re ntse ke kala be scrap se sa taxi se batho ke di scrap ka ofela di taxi tse tsa mo se ke tswa di sa scrap jakta ka ofela tsola no go wa ene ke nka taxi yo ha ona koloi mo se no batho tsa makae ko le ke mo jarte mo ga yo ke dutse ko pele ge ka driver sa tlhapeng ye ge a di tlhape ka ofela mo se di driver tse tsa di taxi tse ya bana ba bona le ba tlhapa ja ka ofe mathapela ja ka ofe dumelang ba go shap ke lungile ba se ke tswa ko ANC ne re tsa okay buda man pita brala das ka mola ya man hey pita tu sa atapela ba ya le botolo ma tlo le mata go wena batho ba rumile ba itsa mosebetsi wa bona gola ski tsa bona ka go bola se go bea metsi a bela ka go bola dula mo fatshe ka go bola sa sota melele ke mo tshala ka metsi aska tlote se go sena metsi go sena motlakase mo ntse ba seyo nix ntse ba seyo mara le lona le ka mo shapa botlhoko yalo man go bola wena tsa maya man bathapelo tso mo be ya ketlile wena man foing ka sa le ka le ba dikipa tse reti mo batle ba kena yo ba bone ba tlo tsheswa ke nna ba sa ka metsi a belamba ba bone ba tlo tsheswa ke nna straight violence emuntwini sitting here judging ama walks in nabo kiss my dog
Okay, sitting here. Okay. Yo, my dog, are you ready? Okay. You better stand for yourself, cause they are coming for you. Okay. I adore South African humor, my dog. Ati creator. Ningezi nonge same time phela. One pete at a time. I tell me. One pete. What is pete? Maybe it's Zulu. One pete at a time. No, Pete. Okay. Ati look, Zani. Quick one. Amatego ayaguga body or ahlala are brand new. Alina pieces. Okay. Ati ududu sitting here wondering ukuthi kazo lawo matika ayoba masha kuze kube nini. How? Another one. Oh, Nkosi yami. Ati ubonhle, don't let the comments put you down. Stand up for yourself. Okay, but why retire? Yo, okay. Bam editile ke umfethu standing up. Ati you must stand up Ndlovu. Bathi uzosukuma ngenkani. Asidlali nawe la. How? Ngihlala ngicomplain ukuthi niyangibeza ngisabeli yimi lo. Ngizile Nkosi yami ngibiziwe. Okay, siya. Oseduze akamspini. Aze abe dizzy. Kodwa ningabona babuya emakhaya kanjani kodwa? Athi Gaddafi, let me be the bigger person and walk away. You see what you did there? Yeah, we saw. Ati uyaya in brackets abasukume abangathakathi. Iyo. Ati Lindiwe wakhuluma uvuka hlale. No, that is very rude. Atuto Breezy, lento yakho yokuba ne transport every day kwenza usidelele. No man, we just playing here. Come down. Umuntu avele ayikhulume into angeke ayimeli. No. Hey, Kele, Asheba, Lenyagam Mashua Makaka, Hantile Tata Mapota Lili, Nalama. How? I can't trust dog. Yeah, when I come Morocco, okay? Unalema. Iwa, Awa, Han Papa Seloroba. Kita roba la zone lele bizile rasa ke kwa ke kwa dira kwa itunya wa papa ngare tsaite le dangerous au wa mwana waka au papa wa ka mandruba a ka so robale ile gore ka mo motseng wa ka go lele bizile ba kile mashata makaka a sere ba ke mashata ko ntso fatsa nya go mpola ka pe a ka so bola ka pelo papa ko tso gore ditunya di alla kwa mara le bizile thathatha le nna le ma kiwani Kiwani papa. Ya bona hore na wa just like abu iri style papa na khante papa ntsaku wa man nna go rola ka dipilo o ba te motho le thekale le go thoko mana ka santse ke ikhutse ke tlo raba ba le bi le thekale na o mo tse nka wa motho ka wa ka pelo to buka. Yeah, bafanas, guys. Thanks for watching, and find ways to support the channel in the description there. And see you in the next upload. That's it. Ngidlulisa ukuxolisa simakade ngikubonile izolo ekhumbini. Kwasho ukuthi bengisaxakwe le ndoda engafuni ukubuyisa ushintsho wami. Simakade ngizocelela ngicela ungikhulumele nale momfu le umngani wami. Uyitshela ukuthi ayihlukane phansi nalamaqili lawa adlala ibhola. Ngoba lamaqili namhlanje ayawina. Kusasa yadliwa. Kusasa yadliwa namhlanje ayawina. Manje mina ngisazi ngempela ukusupportana. Kabe ngithi support amasosha sinayo ubhululu lo. Manje ninenkinga yodwa vo. Agcine emshaya ngempama ngelockdown ngeke azayenze lo nto le. Ngakho ngiyacela simakade ngicela uyivuse le ndoda le. Mina sengiyashintsha manje ngiyosupport iboxing. Ngoba ngiyazi iboxing noma ingadliwa lensephe ngiyibhejela ukusalayo izodliwa ishayiwe. Yabona.